Muri Werurwe 2025 intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zikorera mu nzego z'umutekano n'ubutasi zahuye inshuro ebyiri ziganira ku buryo zakwifatanya mu gukumira ibyahungabanya umutekano w'ibihugu byombi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Bwana Ambasaderi Olivier Nduhungirehe icyo gihe yagaragaje ko muri ibi biganiro hari gutegurwa intambwe nziza yashobora gutuma u Rwanda n'u Burundi byongera kubana neza. Yagize ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Icyo gihe hari icyizere ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi atazongera kwibasira u Rwanda nk'uko yabigenje hagati y'Ukuboza 2023 na Gashyantare 2025 ubwo yarukangishaga umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwarwo anarushinja gushaka gutera igihugu cye. Gusa iki cyizere cyaje kuraza amasinde kuko nyuma y'ibyiciro bibiri by'ibi biganiro byabereye mu bihugu byombi, Ndayishimiye yongeye kwibasira u Rwanda avuga ko abarundi biteguye guhangana narwo mu gihe rwatera u Burundi. Tariki ya 4 Gicurasi, Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rushaka kubana amahoro n'u Burundi, ariko ko igihe cyose ari guterwa intambwe nziza. Ndayishimiye abidobya yifashishije ibiganiro mu binyamakuru. Yagize ati iyo uvuze ngo u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ibyo ntabwo bishingiye ku kuri, n'abarundi barabizi. Twifuza ko izo mvugo zagabanyuka ku ruhande rw'u Burundi, hanyuma tugakomeza gufatanya. Igihe nikigera umubano uzongera ugaruke. Ndayishimiye yongeye kuzana impamvu ya kera agaragaza ko mu gihe u Rwanda rutakoherereza Burundi abantu bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri Gicurasi 2025, imipaka ihuza ibihugu byombi itazafungurwa. Imipaka y'u Burundi yafunzwe muri 2015 ifungurwa muri 2022 yongera gufungwa muri Mutarama 2024 nyuma y'igitero Red Tabara yagabye muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura hafi y'umupaka w'iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko se niki cyatumye Ndayishimiye hadobye ibiganiro? Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse ku itariki ya 3 Nyakanga 2025 igaragaza ko ubwo Ndayishimiye yibasiraga u Rwanda bikomeye muri Gashyantare yabiterwaga nuko ihuriro AFC M23 yari rikomeje gufata ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo risatira umupaka w'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi n'ubwa RDC busanzwe bwifatanya mu kurwanya AFC M23 bushinja u Rwanda gufasha ihuriro ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Ibyo u Rwanda rwabiteye twatsi kenshi rusobanura ko ari ibirego bidafite ishingiro. Ibiganiro by'u Rwanda n'u Burundi byabaye muri Werurwe byatumye Ndayishimiye acururuka, ariko kwihangana biramunanira mu mpera za Werurwe ubwo AFC M23 yongeraga gufata ibindi bice muri Kivu y'Amajyepfo. Ndayishimiye yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Impuguke za Loni zigaragaza ko kuva mu ntangiriro za Mata 2025 nyuma y'iminsi mike Ndayishimiye yavuze aya magambo, Burundi bwashyize ingabo ziri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9 muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu kibaya cya Rusizi kiri ku mupaka no mu misozi miremire hafi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi kugira ngo zikumire AFC M23. Izi ngabo zikorana bihoraho n'iza RDC, imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Ariko si ubundi umugabo ugira imbwirwaruhame zitangaje ubundi ni muntu ki? Ndakumenyesha ko hano wageze urahava usobanukiye byose mwibazaho. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze ahangaha ukora subscribe kugira ngo tuzongera gucika n'ibiganiro tubategura umunsi ku munsi. Ngiye wumva nitwa Dore, mbahaye ikaze. Nevati uzatuvyoroga nanjye nzamuvyoroga. Abarundi nitwiteguye gupfa nk'ihene cya kwiruka nk'uko byagendekeye abanyekongo. Kuva na kera no kubw'abami ubundi ni ujya utsindwa n'u Rwanda. Gusa bajye bavuga ngo burya suba. Mu minsi yatambutse Perezida w'u Burundi nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye yumvikanye yuko mu Rwanda anarutunga urutoki, avuga ko ari rwo ntandaro y'umutekano muke muri Kongo. Icyo gihe yabwiye abahagarariye ibihugu na za guverinoma mu Burundi ko u Rwanda ruri gutegura guhungabanya umutekano w'u Burundi, ariko u Rwanda rurabihakana. Hadaciye kabiri ku munsi wakurikiye ubwo yari mu baturage mu gikorwa kidafite aho gihuriye n'intambara zo mu karere, yongeye kumvikana avuga ko uzamuvyoroga nawe azamuvyoroga, kandi ko abarundi bateguye gupfa nk'ihene cya kwiruka nk'uko byagendekeye abanyekongo.
yongera kwibutsa abaturage b'amateka no kuva na kera ko batajya batsindwa n'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye wari kumwe n'umugore we ahatangiye ibyo biribwa muri zone za Kigoma na Kigina yasabye abaturage kutarya umugondora-josi. Ati mbibabwire nimurye ngo musinzire umugondora-josi. Namaze kubamenyesha ko uzadukubita tuzamukubita. Mube mwiteguye nimugire ubwoba bariya turaziranye. Perezida Ndayishimiye yavugiye ijambo hafi y'akarere ka Bugesera agira ati kuva ku butegetsi bwa cyami u Rwanda ntibwigize rubanesha. Ubundi amazina ye yitwa Ndayishimiye Evariste, yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1968. Ubundi uyu mugabo azwi ku kazina ka Neva. Yamenyekanye cyane mu guhera mu mwaka w'1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 2 mu gisata cy'amategeko. Icyo gihe yarokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi be b'abahutu bigaga muri iyo kaminuza. Yahise yinjira mu ishyaka rya FDD ryarwanyaga ubutegetsi ryari rimaze iminsi rishinzwe. Nyuma y'icwa rya Perezida Ndandaye wishwe mu mwaka w'1993, bamwe mu bo bagendanye ku rugamba bavugaga ko yarwaniye cyane mu bice bya Bubanza, Kibitoki na Bujumbura. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe n'abo yayoboraga, bigatuma agenda ahabwa imyanya itandukanye yo kuyobora ibitero no gufasha mu by'amategeko bagenderagaho mu ntambara. Yabaye umuyobozi akatari gake igihe yayoboraga abarwanyi muri zona zitandukanye, ngo yangaga cyane ko hari umurwanyi we warengana. Ishyamba yamazemo imyaka 10 yayirangije mu myaka ya za 2000 ashinzwe kuyobora ibiro byiga amategeko na politike y'ishyaka ryabo. Mu myaka ya za 2003 bashyize hasi intwaro bitegura kujya muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka wa 2005 Ndayishimiye Evariste yagizwe icyegera cy'uwayoboraga ibiro bikuru bya gisirikare. Kuva mu mwaka wa 2006 kugera mu mwaka wa 2007 yagizwe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'umutekano w'imbere mu gihugu. Nyuma yaho kandi yaje kuba umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu ashinzwe ibibazo bya gisirikare, umwanya yagumyeho kugera muri 2014. Imidugararo yo mu mwaka wa 2015 yadutse asigaye ari umujyanama ushinzwe ibibazo bya gisivile mu biro kwa perezida. Kuva mu mwaka wa 2016 ahita asezera igisirikare. Azwi nk'umugabo utavuguruzwa ku ngingo yafashe. Gusa umuzi yagize ati nahatwarwa n'agashavu n'ingoga yigarura hakiri kare. Arumva kandi arugurutse. Abamuzi bati arazi neza igisirikare, intwaro, ibiganiro, amashyirahamwe yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu itsinda ry'abasirikare n'abapolisi bafite ipeta rya generali badashyika ku 10 bayoboye igihugu mu ibanga, bafata ibyemezo byose byerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu gushyirwa muri iyo myanya yose kwari nko kumutegura kuzaba perezida, kuko umukandida yagombaga kuva mu barurwanya abo cyavunnye. Amashyirahamwe yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye nta madosiye y'ubwicanyi n'isesagurwa ry'umutungo rya leta avugwamo. Ngayo nguko rero ngicamake y'amateka ya Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi. Inanso y'ikiganiro cy'uyu munsi nkushimira ko babanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.